Maduo a lokolo la boraro a supa tikofalo e potlana monongwaga. Lefatshe la Botswana le lebagane le kgatelelo jaaka dipoelo tsa thekiso ya teamane e wela tlase. Puso ya Burkina Faso e phatlaladitse makoko otlhe a sepolotiki. Weso dikgang tsa Lesedi Television tse di go kopanyang le nna le Mokgojwe. Phata la boitekanelo jwa bana le thuto go tswa kwa moding le go letsa maduo a ditlhatlhobo tsa monongwaga tsa junior certificate tse di supang tokafalo e potlana fa di bapisiwa le tsa ngogola. Palo yotlhe ya baithuti ba le 47,880 ba kwale ditlhatlhobo tse se le koketsego go tswa mo ngwageng o fetileng ya diphesente di le 2.62 go tswa mo dikolong tsa puso le tse di ikemetseng ka nosi. Dintlhakgolo go tswa mo pegong ka tona wa thuto go tswa kwa moding nonokgafela mokoka ya latela. The number of candidates with outstanding performance increased significantly. A total of 43 candidates from 39 different centers across the educational regions qualified for the award of a merit compared to 16 candidates from 8 different centers in the previous year. Of the 43 candidates qualifying for the award of a merit, 7 candidates obtained grade A in all their 9 syllabuses compared to 2 in the previous year. In light of the reported proportions, it is plausible to conclude that overall performance by the 2025 JCE cohort has shown some improvement over the 2024 cohort. In conclusion, ladies and gentlemen, let me assure you that all the processes leading to the preparation of the results were executed as per established procedures, and therefore I am confident that the results are credible and a true representation of the candidates' capabilities. A total of 47,880 candidates set for the JCE in 2025 compared to 45,261 candidates in 2024, representing an increase of 2.62 across all center types. Thus, the 2025 cohort comprised of candidates from public schools, private schools, Botswana Open University, and individual candidates who registered directly with the BEC. Go lengwa ga dithuthuntswane ke gore mushroom go kaiwa fa go golela pele mo Botswana jaaka balemi ba ba dirisang mmaraka go inosa moro. Kwa Tonota badiredi ba temothuo ba bega fa letlhoko la dithuthuntswane le le kwa godimo mono gae, mme se se bulela ba dikgwebo tse di potlana tshono ya go itepatapanya le seemo se. Balemi ba rui ba dirisa didirisiwa tse di sa tureng ebile di le teng mo mmarakeng wa mo gae. Bagolwane ba re go tsosolosa mmaraka wa mono go solofetswe gore go tokafatse go tlamela thekiso le go thusa go fitlhelela go tlhokega mo go feteletseng ga di-mushroom. Re ha murakgong e leng gore is a farm, a horticultural farmer mo Tonota. Murakgong o lema horticulture, now she's venturing into mushroom production. I'll get the production a gagwe ya horticulture. So murakgong ona ya training go bo bonong a trainwa ke ba nnadi ba mo trainer yone mushroom production. So gone jaanong yana ke a ka simolla project ya gagwe mo Tonota. So se re se dirang gompieno re tlhatswa lephaka la gagwe ga re tsa gore le tsenya mo pitseng re a lapa e le gone go leka go fokotsa megare. Re fokotsa each and everything se e leng gore se ka contaminate lephakane ra go jalla mo go lone. So re le tsenya mo pitseng e be re le isa go iseng ra go lapa ra go le boila ga re sa nne re lapa tebe re le letlela le pula. That's when we can start re jwala.
Tsa kgwebo go ya ka pampiri ya dikgang ya Business Weekly, letlole la boditšhabatšhaba la madi le ikuela gore go dirwe diphetogo tse di tseneletseng go busetsa matlole mo seemong se se nametsang. Dikgato tsa botlhokwa di akaretsa go tlhabolola ditsamaiso tsa lekgetho, go tokafatsa thulaganyo ya tekanyetsodiabe, go thatafatsa tlhokomelo ya dipeeletso tsa setšhaba le go godisa go nna mo pepeneneng ga matlole. IMF e tlhagisitse fa katlego e tla ikaega ka thata e nonofileng ya sepolotiki go latelana ga diphetogo ka kelotlhoko le go beeletsa mo maphateng a puso. Mo go tsa mafatshe a sele, puso ya sesole sa Burkina Faso e phatlaladitse makoko otlhe a sepolotiki se se baya semmuso puso ya junta e sa leng e tsaya puso ka ngwaga wa 2022. Botautona ba supile fa kgato e ikaeletse go thibela kgaogano le go nonotsha kutlwano ya lefatshe. Go tlhomiwa ga molao o go tla romelwa kwa phuthegong ya molao ya phetogo, mme dithoto tsotlhe tsa lekoko di fetisetswe kwa pusong. Tshwetso e ama makoko a feta lekgolo go akaretsa le a le 10 le botlhano a emetsweng kwa palamenteng. Moeteledipele wa sesole Ibrahim Traore o tsere puso mo ngwageng wa 2022 kgwedi ya Lwetse morago ga go thankgola moeteledipele ka ene Paul Henry Sandaogo Damiba yo a neng a busediwa kwa Togo mo tshimologong ya kgwedi e fetileng. Batho ba le babedi ba ne ba tshwara morago ga gore ba sepodisi sa Serbia se ribolole tiriso ya diritibatsi tsa sekale se se ka tshwara didikadike tsa di-euro di le 10 kwa madirelong a motsana wa Kunjo. Dibetsa go akaretsa dithobolo le sedirisiwa se se thuntshang dibomo di ne tsa fitlhelwa, se se supa gore go na le boferefere jo bo rulagantsweng. Balaodi ba re lefelo le le ne le tlamela ka diritibatsi kwa dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe go akaretsa le kwa Belgrade. Weso re ne re go tshwaretse di le kalo dikgang tsa Setswana tse ne di go kopanya le nna Lemi Mokgojwe Boroko.